no ye game back betimi abaso nyame atom ne I the latest na eba na ma me hye so ochena matches ahodo betimi atodwa no say na hye no esi etie Krobia Kumasi Asante Kotoko ewo Kumasi Baba Yara Sports Stadium womo ebo Bechem United eno ati Legon Cities ebetimi abo club and the Dreams FC Brekum Chelsea ebo nso Atema FC we bunu derby saso na eno ati ne benya mediema my brothers womo tenata kwati NTA na so mabo Samates eno game back betimi atodwa ewo takwa na Boso Parka yede ho nsem eba na no pay club and the Heart of Lions ebetimi abo Carrera United na se ewo Aliu Mama Sports Stadium no yebenya Real Tamale United so otimi abo Diana Stars FC we matches ahodo etimi atodwa ne ene ochena yede ho nsem no enso etimi aba Yemram na se Women's Super League no yehwe fixtures ahodo ebetimi atodwa this particular weekend na okopiem elsewhere Southern sector matches eba so say na hye na siete yebenya Police ladies so mobile Army ladies Faith ladies ebetimi abo Barry ladies na se enei Socrates ladies enso etimi abo lady strikers yebenya Joani ladies se omobo soccer intellectuals na se yenya Salions Lions say omo ensu etimi abo Hazakes ladies we no matches ahodo eno ensu etimi abaso yere ho nsem no etimi atudwa na okopia Northern sector na matches ahodo ebaso no yebenya Fosu Royal ladies say omo etimi abo Supreme ladies na chese yebenya Prisons ladies so omo so ebo Super ladies honom yebenya Kumasi Sports Academy ladies no so omo etimi abo Pia ladies enso ho na yenya Northern ladies say omo etimi abo Ashtown ladies eno achi yebenya Dams ladies so omo enso etimi abo ampem dakwa ladies we nyina na matches ahodo ebetimi atodwa Women's Super League no ma yere ho nsem no enso etimi aba na no pay djumadie no so na yenkopiem na chese the MTN FA Cup yenhwe run of 64 no matches no bi ba so na matches ahodo etimi aba so no say na hye no enso esi etie eno kopiem ya de Steadfast ebetimi abo Tamale City na chese yenya club and team enso de Inter Allies so omo enso etimi abo All Stars FC yebenya Hoho United so omo etimi abo Babato FC na yenya club and team enso a Penny FC se omo enso etimi abo Aflawo FC we nyina na matches ahodo ane ebetimi abaso enu achi nyame admo chena matches ahodo ebaso no yebenya Young Apostles wenchi se omo etimi abo BA United na chese ene Sunwane Oxford FC womo enso ebetimi abo Union Rovers FC yebenya Blue Strikes Politicians say omo enso etimi abo King Palace FC Okwa United ebetimi abo Atikim Kotoku Royals na chese etimi anya Life Now FC so omo enso etimi abo Tafususu Bribi FC yebenya Football Academy so omo enso etimi abo Moro Football Academy enso honom na chese anya City Football Academy so omo enso etimi abo New Edibiase FC yebenya club and DD Swedro All Stars say omo enso etimi abo Sporting Club FC we nyina matches ahodo okopiem MTN FA Cup eno ensu etimi abaso na no pe de ho nsem no etimi atudwa na yewram na chese latest kakra everybody ba na no pe no yemfa ho nsem entimi entudwa na ene report am say kan and say Juventus the all ladies of Serie A the meeting say ne omo 50 academy wo mo hwe so omo de ekowiase afa na nyina no Ghana atadwifo wa yeso yare atedende the meeting say no wo matimi the official lunch no etimi ehye so former player de ma the senior soccer team of Ghana brand and the dada kwadwa asamoa wo etimi boae ma chese lunch no enso etimi ekoso enu achi diameti ne nano penny say nay academy na Juventus for etimi ababeti my concrete Ghana mu anom say no ade say Italian embassy betimi aboa Ministry of Youth and Sports enso etimi aboa na chese Ministry of Education wo mu nyina no enso betimi aboa na chese ne ukopiem a Juventus academy no mo babeti Ghana hanom say no etimi aboa na nhye no enso etimi ayekama odwane show na wo SOMPA 90.7 FM on Facebook wo be say dada kwadwa asamoa woni Juventus omo panyimpa ba ko say nei wo mo hwese lunch no enso betimi akoso kama eno kakra etimi atoja na dada kwadwa asamoa de tutwa wo si dwumadie we no wotimi pushi ye pa woni esimre bi kra twam no wotimi hwese oni papa ne didi Maximiliano Allegria wo ye manager de ma club and didi Juventus the all ladies of Serie A no ebetwetwe nkomo no matimi aboa na chese nei academy no yetimi abeti bi Ghana woni se ne okopiem ya de se 50 academy na nei Juventus for e de asi o mani so se wiase afana ba bia wo mutimi ate bia Ghana ye nso no nyame aye aduma ye so ye nsa timi aka bi my concrete Ghana mu ha yere ho nsem no etudwa na no pay yentinsim the senior soccer team eno the Black Queens and mana from no na wonim se eno game back etimi etudwa ebra Black Queens wo mutimi ti Benin wo national team mano enna ne o mekane miensa enya ade so mutimi esi ada braka na wonim se so far ene after se maami ade din enso de Nora Hoptel maami no be fa adwuma the Black Queens na ka no she's yet to lose a game enya ade se maami no watimi adi ntobia the first game watimi body ti Benin kro ya wona ne o mekane miensa away eno
achi okochi Rwanda ena ne omo 5-0 ewa away eno achi Rwanda krona no obechi omo my Ghana mu ha ena ne omo 7-0 okochi Guinea ewa away ena ne 4-0 ochi ne Ghana ha ena ne 3 wochi Senegal na ne kane baako ewo Dakar eno achi wosan bo modern ebechi Senegal ewo Ghana ena ne 3-0 ena nra wetimi ase achi Benin krona ana ne omo 3-0 wutim sampa maame ani didi Nara Hotel maame no obo adwuma ye papa so far games are wetimi abo so far 8 games no 29 goals and wetimi asha enya de se wa concede 1 goal kra enso no wutim sampa Black Queens no me no kasa de maame ani didi Nara Hotel maame no obo adwuma in a professional manner edema the Black Queens of Ghana me no kasa no ade se Black Queens no se 2024 Olympic games ebetimi akoso e Paris no wo mo enso ebetimi akwa adwuma ahim Ghana franca no na bibia enso atimi ayekama eno latest update anano pay no yere etudwa e wodwumadie no so na bibia atimi ayekama on this note no yemfa afisem no nsi e wo ha na no pay yemfa se da piesie no emfa ma yaboafo madaro ma bribia no yenya kwanya ebetena se na chesa agudie mu nsem de enkansuo no yetimi edema makato so koto sa aboa kraman esi dan bi soro a hye no so kraman woni antaban na watu akwa akosi so nemum eye kwabrane adaroma ene watam no ede akosi nso de bribia hu sampa agudie mu nsem no eba aboafo bia daroma ene ede nsem no eba no pay Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions woma daroma womo boye pa ena abribia na ede nsem no eba na abribia me catch us na weekend event pina ena ekoso ebia na de no adore engagement naming ceremony invitation card no koye no he na invitation card no kra no we sure say ba bia ade koye no mbeba ni nyina nsem invitation card ni bo ho a enhyem kuran wutim say wala ni beka sa ba biere enyenyenyenyenyenyenye nemom ubo mode na ko Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions a wutim say ampa your invitation cards your invitation cards ni bo no ade kwa ampa nipa na ba was 300 Ghana 200 Ghana when him say ni ska wore e ba na bibia timi ayekama nemom say wanya ne sa na twa say ubo mode na yiwani na ko number bia sa akwade amasa when we are 5 cd kura bebo enti anopai Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and do any etre na yetimi abo na bibia no enso atimi ayekama ere ama e wo honum ti anopai to anamo na the Vibrant Multimedia Printing and Design Solution panyin for any sawo makato say general printing, large format printing, photocopy scanning, autocast, lamination, posters, banners, billboards ni nyina no Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and I'll do any air tray na bibia timi ayekama area man na no pay makato say billboards ahodo no yedi hujuma invitation cards ahodo we ni pro no wanya blem ye na kama atimi ede aman no na bunu ni beka say umpe ye na opemme mmene wo petu anamo na woni Vibrant ni sawo na bibia entimi enya kama emfa man na no pay eno achi ye flyers ahodo sa so na calendars ahodo book bundle ye bwana set timi aka bi logos business cards ID cards plastic ones no we ni pro no wanya blem event ahodo bi a wudi no bomode na chese video coverage ni yenya kama na yensa nya editing na mfa ma na bibia entimi entutoyi eno tifo ani chema Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and a BC resource na eba enti abofra o kono akwakwaju resource na eno achi ya bwana placement no watimi aye ne kama ni nyina no Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions and already air train na no pay na bibia timi aye kama enso ede amount eno ti adopay bomodi anafo ani chema Old Market in Kranza your air store room number 20 eho ene ebutu aye po adwuma eno achi wutimi afre na oni edin sa so na enquiries bia opesa we no o fre 0245 46 3216 0245 46 3216 eno achi ube fre 055 930 1119 055 930 1119 na bibia atimi aye kama ediama enano pay eno achi makacho se mpanimfo si krodo so a ye ntena faako enye nimguase eno nti ne wo de respective se ne mama ye diama ni nyina no sika na kakra ho wo betimi atukun akọ bra no na bibia atimi aye kama eno nti ena wo sa woni last chance travel and to edin no wuti na wo hu sampa ene pa ho ada ben eno nti to na mo woni last chance travel and to eni sa wo so no wa kwantuo nsam ni nyina no bibia entimi enko jojo ema omai be na pese okoso eye Germany, Italy, Belgium ana empo Canada, US ho nyina no ye boado akọ akudura so eno achi ye do kopie ba bi ti Israel, Turkey, and also Empo Switzerland, South Korea, and Singapore, you know, when the last time travel and to Edin Sawaswa, we need pro no when you blame Brick Kuma Bimo, Yero Echo, Nabi Etimi Aye Kama, Ediama, and until the last time travel and to Nano Pay, Munin Sawaswo, not Yentimi Mwao, Nabi Ensu Entimi Enkoyi, Emfa Emma, Ebiano de Yamiatum, Holiday Bina Peso Kodi, Ninano, last time travel and tossing in Cancho Sebra, Yababo, not what Miaka could draw from Jim, Nabi Etimi Aye Kama, Uni Bev set, Uni Passporta, we need pro no when you blame, to an when the last time saying
wo so ye be so wasene ne yetimi aboa wo na wo so watimi akwa akudura asomdwem saa nyoma ne nyina no wo nsa be ka bi na bibia yetimi aye kama kuma so wani echime Obuokrom Junction ye ne Church of Christ asondan no ene di animhwesa so na akra ye wo Kolime Plaza eho ene ebutu achimota eho ena on say yetimi aka last chance travel ento na woni omo adin sa wo so from na mo nin komo 0543 565968 0543 565968 na bibia enye kama mfa emma last chance travel ento na no pay na anopai no go so senior high school makatro yeguso eboa se ne mofra na mokwa akotwe wasi exams no bibia betimi aye kama eno nti wa opese okotwe remedials wa wo so bia form 1 na opese oba na beje ntete form 2 ni nyina no akwanya go so senior high school de ma na no pay se wo wani betrim na wakwa akopeke forms na bibia timi aye kama eno achi bia courses ahodo no a opese ohunu se ye no wo wani chema ye general act business home economics ni nyina ye di hu djuma general science any general greek ni nyina no go so senior high school na no pay wo wani etre na ye timi abo na bibia no enso atimi aye kama makacho se school we no ye wo wa ye examiners o ye tutors ana se o mo kra de wo honum tu ba ye tro kwen fa so answer questions no makacho sa bo fra bi wo honum a enye se wonima de ne mo kwen fa so answer question no wonim eno ena ma abri bia wo transfer na no de awo ho e ba ne se ha dwen pa eno ntia no pai God's Way Senior High School ena wo wani etre na ye timi abo na bibia atimi aye kama nkranze Edra Road wo behunu ye wo municipal assembly na chope na ye ultra modern facilities ahodo a wo ba na timi na wusua de a wutim sampa nhihye no ekoye pa etimi edema God's Way Senior High School no pay winning school proprietor any authorities no enin komo 055 55 00276 055 55 00276 and wechi wo fre 0247 847-434 0247-847-434 Ofre God's Way Senior High School mpanyim for na enquiries ahodo no watimi aye bi ne aboa na wasi exams no wo so watimi atre atenete amanfo legon yi ene nursing training ne college ni nyina no wo so be ko bi na bibia no atimi aye kama woni ama woni abusua na no pa ye na ehomra ye ba ye rama wa ama no ne na chese latest update all updated stories ahodo ye mfam pi mo so na bibia no 90.7 FM ye ba isisi a. Are you ready? Not just a fixtures who do over the weekend. 8 Basono, Yemfa and Tuja, Nabipia and Timmy and Yakamako PM elsewhere. I just say a French League Championano, and exactly 3 o'clock PM Yano, Yebena Remsa Obo Lorient, Lens Airborne 90s, Brest Airborne Paris Saint Germain, not just a club and did the Lille Metropole, Momo and Sweatimiabo AS Monaco, Yebena Ment 05, so Otimiabo Le Havre, Montpellier Airborne Toulouse, Rene Airborne Strasbourg, Club and did the Olympic Marseille, Airborne Olympic Lyon, where a match as a Hudua, 8 to Jana Bibiatimi Ayakama. The Frank League Champion, the League table. I what the Frank League Champion, no, name fair who some entimi and to your top 5, no, send a CRT. OGC needs a reading kind with 22 points. Club and GDAS Monaco, 20 points. Third position, no, Paris Saint Germain, 18 points. Lille Metropole at a fourth position with 15 points. And a study Brest, one more answer the fifth position with 15 points. And we latest update on Nano Pay, no, Yansa Etimiaka, Jumadians, bottom side of the table, no, saying as Shano SCRT 16 position, meant not just a club on the D at the Clement Ford. One more at a 17 position with 5 points. Club and the Didio Olympic Air Lyon. Minoka said that this time around, Yoman Koye, Mfam Lyon, Omoda 18 position. One more and Timia other clubs Nina. Yeria Honsamno Ensu 18 Tuja, Ewo Jumadian so, Yanko Pion with the German Bundesliga. Not just at this particular weekend, no, Yanko matches Ahudua, 18 Tuja, Ewo the German Bundesliga. And this particular weekend, no, if you run to a Cramo, and so Timia Faninioma, Osberg elsewhere. Womutimia Tanafi no match club and the Didio Wolfsburg, Yebenya Bayern Munich, Sir Otna Allianz
Arena no watch Downstart yebenya Borussia Mönchengladbach so watch club and GD Hebenium not just a club and GD VfB Stuttgart wo match TSG Hoffenheim Werder Bremen ebetimia bo FC Union Berlin not just a club and GD RB Leipzig wo enso etimia bo FC Cologne we nyina no matches ahodo a etimia todwa the German Bundesliga no a yere ho nsem no enso etimia todwa ye the table of the German Bundesliga just a Bayern for Leverkusen led by Xabi Alonso wo matimia ready with 22 points club and GD Stuttgart at a second position with 21 Bayern Munich at a third position with 20 Borussia Dortmund Signal Iduna Boys no womo enso at a fourth position with 20 and at a fifth position no enso nya be club and did RB Leipzig womo 17 points womo did a fifth position 16th position no ye Bochum womo at a 16th position FC Cologne at a 17th position 4 points and a Mainz enso etimi wo 3 points womo enso at 18th position and no latest kakra no pay no if the German Bundesliga room enso etimi atoja yemram the Italian Calcio Serie A ne enko latest ahodo etimi abobo ediaba na bibia timi ayakama na German Bundesliga no this particular weekend and no betima edin papa elsewhere especially the Italian Calcio Serie A say no just a big matches ahodo pi enso etimi abaso this particular weekend latest update and now pay no mensa etimi aka na okopiem the Italian Calcio Serie A Yebenya Sassuolo se obo Bologna wunim se sa game we no if you run to akramo betimi atu eno ati Lecce ebo Torino Juventus the all ladies of Serie A wo mo betimi atena Turin no match Marc Antonio Bentangodi boys and Hellas Verona na che so matimi dia Watari ani eno ati Cagliari ebo Frosinone men club and Didi Monza ebetimi abo Udinese Calcio Inter Milan eno na big game no ebe so ebetimi atodwa eno Inter any AS Roma eno papa ni din Edi Simeone Inzaghi eno papa Didi Jose Félix Santos Mourinho wo mo energy ebo elsewhere with Diego Armando Maradona Sports Stadium no yebetimi anya Napoli so no enso etimi abomoten na watwen Association Calcio Milan na bibia timi ayekama enso no achi Empoli abo Atalanta Bergamo na chese Lazio etimi abo Fiorentina when nyina na matches ahodo a etimi abaso this particular weekend yere ho nsem no enso etimi atodwa yemram na chese the league table our Italian Calcio Serie A no yemfa ho nsem entimi atodwa Simeone Inzaghi led by club and did Inter Milan wo mahria dinkan with 22 points just AC Milan sutosu no with 21 Juventus the all ladies of Serie A womo etosu miensa with 20 points and at Napoli the fourth position with 17 Fiorentina at a fifth position with 17 and at Atalanta Bergamo led by Gianpiero Gasperini womo enso etimi abomoden ababeda sixth position AS Roma at a seventh position when no a latest update kakra na no pay no a free Italian Calcio Serie A no etimi aba na 18th position Udinese Calcio Salernitana at a 19th position and a club and din Edi Cagliari womo etimi aso club sa aka nyina enso on media ho nsem no to Janano pay ewo dwumadie no so na yenram na chese yanko La Liga Santander and matches ahodo etimi abaso this particular weekend na this weekend no if you run to akramo enso betimi afane ne o me sanse La Liga no eno be yesi papa Almeria ebo Las Palmas na chese Barcelona wunim se 215 ya no and na me minten na chese El Clasico no eno enso etimi abaso na sa game when nsem na efrimu eba yebeba na chese etimi area tudwa eno nti 215 FC Barcelona ewo Spotify Camp Nou na chese enya sembofra FC Barcelona ebo Real Madrid, Real Mallorca ebo Hatafe, Cadiz ebo Sevilla, Real Betis ebo Osasuna, Rayo Vallecano ebo Real Sociedad, not as a club and team Edi Atletico Club Bilbao, womo enso etimi abo Valencia ewo Basque, we ho baby ba kwa game no, enso betimi atoja, elsewhere Wanda Metropolitano Sports Stadium, and no Atletico Madrid led by Diego Pablo Simeone El Cholo, not as omni Deportivo Alaves, and a Ebani, na bibia timi ayakama Granada ebo Villarreal, ewo Stadio Ceramica, not as Las Palmas, womo enso enya sembofra kromo enso game no enso betimi abaso na bibia timi ayakama yenram na chese league table the Italia La Liga Santander no yemfa ho nsem entimi entuja Girona Dinkan with 28 Real Madrid etosumieno with 25 na chese club and team the FC Barcelona ababe tosumiensa with 24 club and team the Atletico Madrid 22 and a Real Sociedad at fifth position with 18 points and top 5 La Liga Santander no said the Nchisen Asiatie and the Emma dwumadie no so ube pion on the bottom side of the table Celta de Vigo at 18th position with 6 points. Club and did Granada at a 19th position with 6 and a UD Almeria at a 20th position with 3 points and a latest update on Nano Pay a free La Liga Santander and Sweatimia Toja Nano Pay ewo dwumadie so yenram elsewhere the most watchful drama series in your screen and EPL now this particular weekend matches ahodo and Sweatimia Baso EPL with him say nyame adma 11:30 ya no Chelsea the Blues Club and the Brentford and also game no ejabetimia to me sanse Brentford for no
womunya bayira brewajo eno achi Arsenal the Gunners etimi atena Emirates Sports Stadium no match club and didi Sheffield United Bournemouth ebo Burnley ewo Turf Moor na bibia etimi aye kama Wolves etimi abo eye Newcastle United ewo Molineux West Ham United etimi atena London Sports Stadium no match Everton club and didi Aston Villa etimi atena Villa Park no match Luton Town Brighton and Hove Albion etna Brighton Community Sports Stadium no match club and didi Fulham elsewhere ewo Anfield no yebenya Liverpool se obo Nottingham Forest not just Manchester United etimi atena Old Trafford no match Manchester City and a big game and yami admo tonight exactly 3:30 and a side game no etimi atoja this particular weekend ewo EPL numa yeri ho nsem no etimi atoja yenhwe league table ewo English Premier League no yamfa ho nsem no entimi antoja just Tottenham ready in kind with 26 points club and did Manchester City ewo 21 with second position Arsenal etoso miensa with 21 points and a just club and did Liverpool etoso fourth position with 20 points Aston Villa ewo fifth position with 19 and a Newcastle United at sixth position with 16 club and the team and swear Manchester United womu nyina no womu ebo aduma wo team say Manchester at 8th position with 15 points na Chelsea at 10th position with just 12 points and we latest update a free English Premier League no and so 8 mi atoja na no pa na yewram na yemfated bet kakra and so nsem no so ne ntimi sorry na chese dwuma dia ka atwire no ntimi mra na no pa dia yewram na chese latest ahodo a everybody ba na no pa no yetimi ade ho nsem no and so atimi atoja na onim say El Clasico no etimi abaso na El Clasico a ebas na nra dia meeting say meeting bitimi koso na meeting etimi koso na papa ne didi Fiorentino Perez one the board of Real Madrid and etimi koye sa meeting no na meeting ni nyina dia free mu pa ni say nei wo mo hwese nei Valdebebas nei one of the training grounds animal club and didi Real Madrid no wo mo hwese on betimi asesa din no na chese wo de papa ne din edi Fiorentino Perez ni etimi ato dani Valdebebas din no ababe and Fiorentino Perez Sport City and latest subject ba na mum dia mete and say nya de say meeting etimi ende ye empanifo to de akwa say 11th of November so betimi asen atena sansem no so no ma take final decision say no betimi asesa dina from Valdebebas no ma yer Fiorentino Perez Sport City na bibia enso atimi aye kama and latest update anano pay mensa e free Madrid na ne El Clasico etimi abaso no center referee okwa gina mfimfini no akoto ayirem no papa ne din Edi Gilmanzano wono ene etimi abone din say onko no gina mfimfini no akoto ayirem na bibia enso etimi enya kama and latest update anano pay no mensa etimi akadia free El Clasico na exactly 2:15 and a side game no enso etimi abaso na bibia etimi aye kama enso na Fiorentino Perez dia metin say nyame adma El Clasico no enya de sa legend Fiorentino Perez ebetimi akon wakwa hebi na dia metin say na dia ntia panyimpa no wanye na giso obetimi akoye so kopiem wa Camp Nou a wo mo panyimpa ba akon na se Catalonia wo mo panyini ba akon din Edi Miguel Campos na Miguel Campos yes Vinicius Junior sansam no panyimpa we etimi ko make statement bia na ye racist abuse eno ntia se no na asa papa ne din Edi Fiorentino Perez abufuo a wo so no kra no nya de se ne wode ne nan AC Camp Nou ho ne na otena so kan obi akwa El Clasico ni bi eno latest update a free papa ne din Edi Fiorentino Perez wono enso camp eba na okopiem na diamete and he said, "Ne unim say enche not just a Camp Nou or be renovations and so on now and a reporter everybody bar and he said Nempanifona take it decision say omunko nyano dada na hono mu betutu aton na mu tutu aton no yes one seat biano and so betimi cost 50 million euros not just also betimi abomoden na wakwa akogi bia kosi fie na no aye nkaidum sampa Camp Nou no kra no wo seat ni bi e wo fie no ati yes glass a ese aye park no so no ni nyina no omu betimi atutu aton yes basafo a budget so omunton sa nyoma ni nyina wie no 300 million euros and omun sa betimi na cheso matim de project ahojo enso Camp Nou latest update mensa etimi aka na in the playing body edema FC Barcelona no Diametin sa branch and the Robert Lewandowski Pedri Frankie de Jong Jules Koundé Sam Rantier we nyina ye se no mutimi ye final training edema FC Barcelona e ye likely say ne papa ne din Edi Xavi Hernandez so penko ade obetimi yusu Sam Rantier we na bibia enso etimi aye kama and we latest update anano pay mensa etimi aka Edi free club and the FC Barcelona na branch and the Jude Bellingham wonim sa branch we men kan na doubt no ba ya sekura wadwun so aguna gotem masa branch ne be ma gina so bruta waso no El Clasico no we 100% ready say ene obenya kra nka papa ne didi Gilmanzano watimi abahwesel no say game no entimi amra so na bibia enso entimi anya kama eno ti no so ye fully fit we ready say El Clasico no we could give it best na bibia enso entimi kama new later say fra branch and again Edi Jude Bellingham boy ne camp eba na no pa ya yere ho nsem no enso entimi atoja na bibia entimi aye kama na unim say abeto ja say papa ne didi Jose Felix Santos Marino
panyimpa na likely say nyame adma sama Jose Mourinho betimi akọ na diametin say ko se Jose Mourinho ko say kukuro abrantia ndidi Temi Abraham betimi adwan no na ono ni nyina atimi afri AS Roma bobo kunum eno latest update and now no pay me say timi aka e de afri papa ndidi Jose Felix Santos Mourinho woni abrantia ne din e Temi Abraham wo mo enso camp eba na nim say so far abrantia ndidi Cristiano Ronaldo since obey captain Edema club and din e anaso man din e Portugal no panyimpa no wabo adwuma enkoba say ne top 10 ewo FIFA ranking unhunu Portugal ewo ho yes since obey captain no every single year FIFA ranking ne be ba bonten no na club oman ne din edi Portugal wo mo enso wo top 10 num so far latest one etimi buy in Coca-Cola FIFA ranking no say na hye ne sie abi Celestis of Argentina world champions wo ma hwe dinkan France man to so mienu Brazil eto so miensa oman ne di England eto so 9 Belgium at the 5th position Portugal at the 6th position Netherlands at the 7th position Spain at the 8th position, Italy at the 9th position, and a 10th position, no, and so Aqua Croatia, and a latest update, free Coca-Cola FIFA ranking, no, and so Eba Nano Paya, Yeria Hun Samuel 8 Mia Tuja. Now, I mean, fan to just a Manchester United report, I mean, second, who him say, and China Afcon Air Basso, now Afcon Basso say Kukro, I guess our branch and Didi Andy Onana, who bet me a joining or man, Didi Cameroon, national team, no, not just what me about the Pejma, Eddie Amo man, Eddie Cameroon, then no report, I mean, second, and it's some Panifosi Kuntuan in China Echo, yes, in the Manchester United fire crowd. So betimi asan David De Gea on a short-term basis. Now wetimi about the bond modern and so go post num e dia mo sense na branch and the Andrew na e kono wo mo said ni solid backup bianti papa ni din e di David De Gea and o na chichen come say on samra not just on short basis no one time boy juma entimi former club na and we latest at the free club and the Manchester United and so camp e pa na no pe dia hunsem no etimi atudwa na e wo Tottenham Hotspur who him say so far managers on Maba Premier League no first top matches 10 matches wo matimi accumulate points do pa no papa ne did 8 Pastor Koglu waba be din kan na woni say first top 6 no say net here papa did 8 Pastor Koglu when we be din kan with 26 points accumulated 30 points ananke wo so nya no watimi anya 26 sense 10 matches no 30 points papa na timi anya mu 26 the toss me no Gusindic former Chelsea balls wono etimi bomoden enso etimi anya 25 points e wo the first 10 matches mu eno achi papa nyimpa ne din enso de Mauricio Sarri the first 10 games no etimi anya 24 edema Chelsea Carlo Ancelotti one also timi bomodin e wo Chelsea one also the first 10 games so nya 24 points papa ne didi John Gregory one etimi we boy adwuma edema Aston Villa the first 10 matches no etimi nya 24 points and papa ne din ede Frank Clark one enso etimi boy adwuma edema Nottingham Forest the first 10 games no one enso etimi nya 24 points we no latest update and enso e ban na no team sam papa ne din ede 8 Pastor Koglu panyimpa no enso e boy adwuma ye papa ede Tottenham Hotspur sam no kasa league table English Premier League no wo mo enso na edin kan a wutim sampa bibia e kon kan edema club na yere ho nsam no enso etimi atudwa na bibia enso etimi e kama na ne okopiem e wo Saudi Arabia latest everybody ban now no say ne club and the Al Nassr wo sports stadium no and a Spanish Super Cup no ebetimi host to join stadium join show na SOMPA 90.7 FM on Facebook SOMPA TV on YouTube and Pablo say stadium na no edin papa bibia enso di dem edema club and the Al Nassr Jamete and it's a Spanish Super Cup no eho eno mo betimi akono makobo na bibia enso etimi ayekama anopa ye dia ho nsem no enso etimi atudwa on this note yem fan nsem nsi na chese bibia enso entimi enye kama na anopa no aseda ebi eko ediama Grace Girls Medical Supplies makato se medical appliances ne de wo san o mo ho a wa hwe na akwa kotokoto bekuma eno ntia no pai first aid box no kwana kwaji bi na bibia entimi enya kama entimi emfama emaya no nim sa bosumi ni wu eno nti bosumi watena sia flow ni maye ye ode ni nyina no se wonya nto sanitary pad nti no wo fi se no ano ye very careful na kwaji pregnancy test case ne bi na wankasa kwa cheke wade okokwam na hunu decision na bibia entimi enya kama eno achi ye wo surgical mask ahoto enso honom enti wo kwana kwa kwaji bi makato se nuclear family no papa mama ji first aid box ni bi si fi abofrani free school ba wo se dada meti mi yema na wa bomode na wa padru man se da be yankofo ye ne bia enso entimi emantia no pai die all kinds of medical appliances no e Grace Girls Medical Supplies na wo do ani etre na wakwa kwaje ni o mapa ni bi na bibia enso etimi aye kama e dia ma na no pai ntia no pai no bomode na frem panyimfo na muni nkomo e wo 020 070 5528 020 070 5528 eno achi wo frɛ 0245 372 91
919 0245 372 919 na bibia enso atimi aye kama ediama o Grace Girls Medical Supplies na no pay na obomodin na akwaji bibia na wabomodin so na wabomodin na adanse ho nyoma no wakwaji bi e wo G&G Enterprise na bibia atimi aye kama G&G Enterprise makacho say all kinds of air glass window frames ahodo wonsa etimi aka bi roofing no foreign ones ni nyina no eye G&G Enterprise e na no pay wudu wani airtre na watimi akwaji bi na bibia atimi aye kama enso edi amantia no pay fo ni chem e eye New Market Road ye ne e Kasajan e ho e na obehu ye chi akwan off Market Road no na bibia enye kama emfa emasa so na betimi afre 0243 344 280 0243 344 280 na bibia enye kama time eba Mr. no eno enso eguso e wodwaso e bo adwuma eno ntia no pay malaria fever typhoid fever ni nyina no time eba Mr. na wokoji bi na bibia etimi aye kama no pay manager boji bonya bi bubo ye otimi sampa manager ho eden pa wo kwa akosom na bibia etimi aye kama ni nyina ne se no pay no manager enum da ho madam so abon nkwan kama eno nti bibia didam ti ko na kwaje time eba Mr. ne bi na chese bia ntimi nya kama sanse we no malaria fever wudum se ekroma no tontom ne de enya sembo frakra eno nti ko na kwaje bi na emu malaria fever loss of appetite general body pains no time eba Mr. na odi tutu ase na bibia etimi aye kama enso eri amount na bibia etimi akoefo ani chem pharmaceutical shop bia ana license eba shop bia no kwa wo se me pe time eba Mr. ebe boa na nhye no enso etimi akoye opese otubiton ana open inquiries bi na aye from panifone 0244 417669 0244 417669 wo kwaji bi na bibia no enso atimi aye kama edi ama na no pay ha eye sompa 90.7 FM na okay systematic hey okay na ene wa woda toast baby awo bia be pacho be sorry baby mi junior no mi junior no busia arsi mi junior Abigail Abi happy birthday Jamisha no nyo kese be what from 3 no from 1 that was 2-9 there about mi junior no mi junior Abi happy birthday Papa Toast was me we show happy birthday Jamisha no nyo kese na onto nkwanam na afi bia obeka isa da we no enya das no nko ewo abrabom na bibia entimi enye kamaro pa mami ntia busuafo nyina ho de nyina ekɔ school ho na madam abifri abifri busua we de share pa busua enti Abi happy birthday toast aka so do pa de pa toast up toast pa de pa enti no wonder so this year no de ko bom enti madam Abi happy birthday nyami show na onye okesi na bibia entimi enye kama onye wakoma so ade ema 28th October sada we na SOMPA a very beautiful baby girl was born na bibia enso atimi aye kama ne ho afa asumdwe wodi mu pa nti toast ba bia obi abetia bichao pa nti madam Abi toast na si yan show na bibia entimi enye kama nti nyami show na onye okesi ha na breme kwani atimi di dwumade ni nyina no enso atimi asi enano pay e wo hanom si systematic e boy eye MCR sasuna eye Mr. Ike enso etimi e boy ma production team no eye solid nano pay me din ene Eben Mystro Eben Mystro mejo so na bibia no enso etimi aye kama general manager bojebo ba bia obi an good